General Secretary Hill State People's Democratic Party HSPDP ba Renek Tan Lindo Tonghar ulaang ba kajing tmu yitali apreng ki seng perthai riewlum na kajala kadai ke badang ya khmat ulaang ba hikipor bladap kinong ilam kila persyang ban pynïa-tylli seng riewlum balai ikran ni kani hakapor ulit Dr. Don Keparoi Presiden Barim ke UDP habakran ni kinong thok khobor hadin kajing ilang ke Regional Democratic Alliance akamir ka khnai trek urisau arjar fuwei ulaang ba rajing thaw ya ka RDA kalong ka sincam ban pengklan ya kajing don ki seng perthai riewlum Kani ke ongoing effort ya kabangila sedang hina du muswa nadu muswa kajingmi jong ka kerteng UDP ru atrai kadai ka so jong kata kajing persyang ban pynïa-tylli ya kiseng riewlum ha kani ka ri jungi kejaj badu jungi ha ka bakilong swa jungi kelas sedang tidak kelih jungi ru nadu papor ji Dr. Don Keparoi ngila ïaid ni kani ngila da simkia hadu kata-kata but kajingmi juga RDA kadi kata kajing perkat ba kumno ban pen klai ya kajing sensyar jong kiseng riewlum ka state kajungi ya kiba bun kioi ba ka complete unification kandai ka result ka bahatam kaban wanra kajing klan ka klan ta te henrei idon ru kiba suthu ban ong ba ka alliance he ka bangi don kata kala biang berpun klai te kani kadang dei ka por ka bangi dang ya debate dang ya kren dan dei tang ka wei ka bangi don ka ju ka jing perkhat kalong bangi kuat man pen klai ya ka politik leng ba regional parties but equality balada kata la kalong hakano ka model ka bangin saya here ngin saya tai bobon ngidon kata kaju ber komperhat bangi kuat banyu iba nginla ban kampen klaim ya ki regional parties ya ka but second pilap piliti tangkatahi ha ka bana keliang joki seng riewlum kin yo banya lam me ka sarkar ladang ngidon kata kajing wanra kajing la banya trelang Kalau kini kebentau General Secretary ke UDP Dr. Gemini Motho ulaang bakini ki arli seng perthai riewlum ha kajala kidon ni kajing persyang ban pentri kami kajing ïaid halau kajing dawa la kajong kajala unong elam ke UDP ulaang bakimpat ïaid ni kani khmat bat empat la ban ong lakan kersyan em ya kajing dawa ka HSPDP la kaliang jongi na do ki por ki lalet no do ki por ki bang chuama kani ke exercise ban wara kajing ïaid kajing jan kajing ya suthu jingmon mo kadang yai beteng ni but they know kita tahu mengidan ni ke RDA tu manta. Dalam dia kita ke process of unification, mak ke exercise ke pangi. Nak por mo ni persyang ni. Dia tu mentar kan yang bagi nang yang beteng ni ni semua. Pat ke jingi don lang jongi menta mak ke RDA ke ni ke by election tu. Dan ni ke kedau syai. Ba kadon kita ke jingi jan ke jingi sepuluh jumut ke jingi ïaid kering tu. Hi nomor bangin 4 ïaid sani mah ka parti mo ikani officially nomla ban ai kan ko comment ka bai dei ban kan ka kasi janja state mo ka gaul state kan te ngiburong me ka ta jingdawan ka lang ka HSPDP ngem don dei tama nakalang jongi kan ko parti pede ngem 4 ïaid officially te ngamla ban ai kan ko ka comment ka ka port ka bai dei kan